Krvava bajka. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. Iste su godine svi bili rođeni, isti su im tekli školski dani. Na iste svečanosti zajedno su vođeni, od istih bolesti svi pelcovani i svi umrli u istom danu. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. A 55 minuta pre smrtnog trena sedela je u đačkoj klupi četa malene i iste zadatke teško je rešavala, koliko može putnik ako ide peške i tako red. Misli su im bile pune istih brojki i po sveskama u školskoj torbi besmisleno ležale bezbroj petice i dvojki. Pregršt istih snova i istih tajni, rodoljubljivih i ljubavnih, stiskalo se u dnu džepova i činilo se svakom da će dugo, vrlo dugo trčati ispod svoda plava dok sve zadatke na svetu ne poslušava. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka.